thobela. Dumelang ra lotjha ke le dumedisha ke le ngaka Makgabo Ramabulana re le mo nanong la rena la semoya ke tlo dira ntho re bitsa ke a general reading era gore go laola ka ra laola mara this time a re laole ka ditaola tlo laola ka di-cards tse le bonang ke di tshwere moke ka tsona di-cards tse ke tlo le fa melaetsa ya go tswa go badimo melaetsa ya go tswa go manyeloi melaetsa ya go tswa go botata wenu ke general reading era gore tse ding tsa tse ke tlo bolelang le tsona di tla ba di bolela le wena di lebishitse wena tse dingwe di tla lebisha go batho ba bangwe o ka tsa video ye wa share le batho ba ba tsebago ba ile gore ba ka ithabela le bona ba ke topelang tsona ka general reading ye re tlo kwa ka ga ba bolela ka mabapi le mabaka ditšhelete mabapi le gore na ba nyaka gore wena o direng o ke tshware jwang dilo tsa botlhokwa tse nyakang ka bophelo ba gago gore o kgone go tswelela mo ka bophelo ba gago o kgone go ba successful jalo le jalo ke cleansitse ke kolomakile space saka le nna ke cleansitse gore re tlose di-energy ka moka tse di senyekego tse di-negative tse di tla di affecta ke rapetse ka bitsa badimo ka bitsa mangwele a ka moka gore ba kgone go nthuša reading ye e ba successful reading e kgone go bolela le lena gomme ke le amogela le dikarata tša ka tsone ke di-cleansitse ke le amogela ke tlo tša few ya di-cards okay ke tlo le tlhalosetša le se kana fela pelo okay le ke a itšea ka re eno tswa ka bosiona okay dikarata tše ke nago le tšona mo ke na le re bitša ke 6 of cups ra ke 6 ya di-cups ya dikomiki ka buša ka ba le the high priestess ka buša ka ba le the justice okay mo ke na le the prince of staves mo ka buša ka ba le the star mo ka buša ka ba le 10 of swords mo ka buša ka ba le 10 of staves re ke tše dingwe gape ke na le the death card ke na le the 5 of swords okay guys ke tlo thoma ka tše tharo tša mathomo tše ke di tšerego e le go the 6 of cups ne ka buša gape ka tšea le e tsamaya le the high priestess ya buša gape ya sepela le the justice okay tlo di bona pele ga ka gomme ke tlo tša di-crystal stones tša ka se tšona masuka a ka di-crystals ka bja mo godimo di-cards tše dingwe okay molaetša mathomo o ke kry-ago o le gore o tšwa molago badimo ba rena ba bolela ka intuition ya gago ba re o ke thute go theeletša intuition ya gago intuition ya gago ke ntho ke felang ke bitša ke gore ke the inner voice e tšwelela mo mmeleng wa gago mo ka mo fasenyana ga pelo go ba gana mo pelong ke yona intuition ke nne ntšwile le gore ka motlhatla kgotsa le bolela le wena go swantse o dire dilo tše di tseng o kgotse badimo ba gago ba tseba gore ga ba nyake o dira dilo tšengwe ba tla go kgalema ka yona intuition ba botsa ba re o seke wa dira sowe so go ya ka kgati ba re theeletša intuition ya gago ka kwala re ke ka mokgwa bolela le wena ka gona ka nako tšone kgotse le gore go na le mo yang gona maybe o ya partying goba o ya bakgotsing kae wa kgotsa intuition ele e o ganetša e re o seke wa ya o ntše gana gantšhi le gantšhi tseba gore ke badimo ba gago ba bolela le wena go ra re gana mola o yang gona go na le tše le gore di o diragala dilo tša go se be botse go ya ga gago kua o tlo ke tshola ga ba nyake gore ke tshole ba tseba gore already batho ba ile gore ba ke pitša re ke ba gwera ba gago mara e se ba gwera ba gago ba pretender go na le ntho ba e planneng ka wena empe gomme o na ntho ba nyaka go dira yona that is why badimo ba botsa ba re o seke wa ya o ka gapeletša go ya mara go fitlha kua wa kgotse le gore go na le tše ba se ba di dirile wa fitlha kua wa kgotsa ba bjetse dijo ba bjetse dino wa ja wana wa ipsina
ya bone go na le moleko gona ka mola goba go fitlha kwa gone ba le mašata go a tsoga ntlo e nngwe e kgolo mo e le gore wa feleta ebile go gobala goba o tsena ka ra mathata so ba tla bolela wena kudu ka intuition ke ge ba bolela wena ge ba leka go bontšha tsela ba leka go bušetša tseleng go ena le moleko o tla mo go wena ba go bontšha gore o seke wa dira se goba ba go botša gore o seka dira 1 2 3 goba o nyako tsena ka ntlo ba botša gore o seka tsena ka mo ntlong eo a wa gabotse go na le ntho nngwe e le gore a ye gabotse ka mo ntlong motlho mongwe o na le noga ka mo ntlong ene e tlo go loma ene e ka go bolaya o ka kgwa ge se no go loma ke ka mokgwa badimo ba bolelela ka gone ka no tšeo kgwetse le gore maybe o ya somewhere ka koloi ya gago wa botša ba re ska driver koloi yeo o ska ya felo koloi yeo ga ya gabotse e na le moleko wa gapeletša go ya wa kry accident wa fetša wa re ene pelo ya ka e be e re ke ntho ba bolelang badimo ba go ba re theeletša ge re bolela le wena ka re tlo bolela le wena kudu ka intuition gomme o re theeletše okay ene ba tshabušapa ba sa go tlhalosetša gore o tsebe gore go na le tšelo di dira ke ka raphelo ba gago wa di tseba le wena dilo tša gona mo e le gore gona batho le ba o kušitše bohloko ba o kgopišitše o kule bohloko ka kudu mare o se ka tshwenyega ka baka la gore bona badimo ba gago ba buša ba re re tlo go lefeletša o se ka tshwenyega re ga re ra go lwela mo ntweng ya gago ya ba ntwela gore ga ba nyake gore wena o lwe le batho physically goba o rogane le batho go tseba gore motho ke lena ba laka ba go bontšhe yena goba le lora se ba bontšhe yena mara go nna ka mokgwa le o kgonne go tseba gore motho ke lena ba laka o seke wa confronta motho o seke wa ya go yena wa thoma wa rogana le yena wa mmotsa re wena o ntira 1 2 3 ga ba nyake mašata so ba re tseba gore rena re tlo go lwela re ga re ra go lwela re a tseba mana ba gago wena se o swantse o se dire ke ntho e tee fela gore wena o ke protect go mana ba a gago rena re tla tswela pele ra go bontšha bona tšatši ka tšatši ke ntho ba re o swantse o e tsebe o ka no ba mohlomong ka se sebaka o na le court case le gore wa e sepela ene wa tseba gore wena ga ona molato ba re o se ka tshwenyega o tsebe gore justice e tla rula on your behalf ke se ba se bolelang go ba re tseba gore o tla e wina case eo o se ka tshwenyega le ga teng ka gore bona ba gare ba lebeletše ba tseba nnete gona o diragalang ene ba moke o tlo go protect ene ba sa buša gape ba sa bolela ga ba bolela badimo ba gago wena o motho wa lerato o motho le gore o rata kudu o rata batho ba bangwe ene ba ithabela badimo ba gago taba eke ya gore wena o rata batho ba bangwe ee ba bangwe ka ke setse ke boletse gore ba bangwe ba bona bana ba ikgo ba ratang goba o nagana gore ba go rata ga se batho ba nnete ke batho e le gore ba ka ba go šomiša goba ba ka ba motlho mongwe ba pretenda botse ke mana ba gago mare ba itira ka gore bona ke bona ba gwera ba gago so ke ntho ba bolela ba re o theeletše ka gore re tlo go bontšha bona 1 by 1 ene rena re tlo go lwela mare se ga se re gore o seke wa trusta motho tšwela pele ka go trusta ba e le gore wa ba trusta mara theeletša intuition ao kudu ga badimo ba bolela le wena bontšha lerato ka nako tšohle ke ntho bona ba inyakang ga ba rate mašata ba rata lerato go bona motho ke lena ba laka kgaogana le yena go ena le gore o lwe le yena okay ke ntse ke sa tswela pele le tšona ke tšea okay ke na le the princess of staves ka ba le the star ka buša ka ba le death okay ka tšona kgate tše tharo tše molaetša ko o kry-ang go tšwa go badimo ba buša ba re o tsebe gore bona ba o tshwaretše dimpho ke tše dintšhi ka raphelo ba gago wena o swanetše o phele bophelo bo bobotse ke se ba se bolelago o na le mahlatse a gago a o tlile lona mo lefaseng mahlatse le mahlogonolo ene gore mahlatse le mahlogonolo a gago a tle mo go wena kwana o swantse o tšee action o make sure a tle mo go wena e ba buša ba re manaba ka ba le gona mara wena ga o tshwana gore o phuthe matsogo o re ke na le manaba ka ntšela di-blessings tša ka ba manaba ka unblock aowa wena o swantse o dire se sengwe ka ba se ba boletše mola ka kgatheng tša mathomo ba re ba o tlhalose ba re o tsebe gore ra go lwela mara le wena o swantse o dire se sengwe on your side o kgone go meeta badimo ba gago halfway le wena go wena o ke protector on your side ba bolela ka go ketwela ba bolele ntwela gore wena o lwa le batho ka di-face goba ka molomo no ba bolela ka go ketwela ke ntwela gore wena ntwa ya gago ya semoya o ilwa ka tsela ya go ke cleansa
wa ya mo ka yang gona ba ya ba o cleansa ba o tlhapiša mmele wa ba gabotse ba ntšha dipati tšela ka mokana tšona ba ntšha mmele kwele ka mokana yona a ile gore mmele kwele gore o rometše ke manaba a gago le tšona maruma ile gore o tlhabile ke manaba a gago ba tloša mo go wena wa fola mmele kwele diang ya boela morago so ba buša ba botša ba re wena di-blessings ke tše dintšhi ka bophelo ba gago and ba buša ba re o balance dilo tša gago ke thuto o balance dilo tša gago bereka dilo tša ka tsela ya nnete ene ka tsela e botse ene ka mtlha o tša di-decisions tšea kore o se ka no kitimela go tša decision goba o se ka kitimela go actor so santse go se dire gore ka mehla nna fase o naganišiše selo pele before ka tla wa decide gore okay ye ke ntho ke yang go e dira ene ga ba bolela ba buša ba re wena o bohlale badimo ba o file bohlale ene o motho le gore o rata go bereka ore a swana motho o rata go dula fase ka matsogo a gago no o ka no ba o bereka o rata o le motho le o rata gore o hire ke batho ba bangwe o bereke gona o kry salary mafela kgwedi nngwe le nngwe goba kgotse le gore o motho e leng gore wena o rata go ke bereka ke bohlale bo wena o tlileng le bona mo lefaseng tseba gore ba go support-a ka dilo ka moka tšeo di dirago ene go nyaka dilo tše di botse tšwela pele go di kgopela o di kgopele mo badimong ba gago le mo mangweleng ao as profit ba tla go fa tšona ka mokana ga tšona le mo go modimo o tla ba ntse go kgopelang tšona ba tla go fa tšona as long as ntho e kgopelang e le ntho e le gore e tlo gola wena ya ba ya gola le batho ba bangwe and as long as ntho e le gore o e kgopelang a se ntho e le gore e tlo dira wena go sasa o be le boikgogomošo o thoma o tšela batho ba bangwe fase ba sa buša ba re go na le ntho nngwe e le gore ya diragala ga gane jalo ka ra bophelo ba gago mara ntho we e fitlha mafelelong mo e leng gore o ka nna tla kgotse le gore ga e fitlha mafelelong o ka nna wa tlo kwa botlhoko motlho mongwe o ka nna ba le dilo tse o berekang ka tsona project o berekang mo yona o kgotse le gore dilo ga nna be di sepela ga botse gomme wa bona le wena dilo di a folloja goba e ka bona ba e le mmereko le gore o bereka le batho ba bangwe le bereka together le dirile partnership goba ke mo šomang gona mmereko wa fela kudu ka re bona gore re ka re ga malwetse ka ra di-COVID-19 di phile maatla mare ba buša ba re o se ka tshwenyega ge le batlile o le tswalelega le lengwe re tlo le bula rena badimo ba gago e segale ke ntho ba bolela ba re o se ka tshwenyega ebile o se ka kwa bohloko ga se mafelelo a lefase ga se mafelelo a dintho e ka ba ka se sebaka motlho mongwe go na le motho mongwe a leng close to wena e ka ba motho wa family e ka ba e friend goba e ka ba e colleague motho o šomang le yena motlho mongwe a ka ba lwala go iša lekgong goba motlho mongwe motho ke motho le o setse a tlhokofetše ene o kwele bohloko ba re phumula dikeledi ka gore motho o le ga a sepetše mo lefaseng mara o tsebe gore ka semoya o sana le wena ene ba re tseba gore ga ba tloša motho o ka ra bophelo ba gago go ra gore go na le dilo tše dingwe tše le gore ba santse ba di tliše gore dilo tše di kgone go tla ka ra bophelo ba gago motho le ba santse gore a shifte gore dilo tše di kgone go tla ka ra bophelo ba gago go tseba maa motlho mongwe dilo tše ntse di tlo tlang ka ra bophelo ba gago di tlo ba di tliša ke ena mothoke a di tliša mo go wena spiritually go na le dilo tše dingwe tše gore a ka se kgone go fa tšona physically o santse a tla go fa tšona spiritually kudu ka kgotse le gore motho wana ke motho wa family go na le di-blessings tše le gore yena o santse go fe tšona but di-blessings tšeo di tshwana go tla physically di santse di tle spiritually goba go na le dilo tše a santse a tla go botse tšona motho wa kgotse le gore ga a sepela gane jalo o tla romela ke badimo ba gago wa kgotse le gore wena o thoma go molora motho o tla mo wena ka mehla ka dipono ka ditoro a e tla go botsa melaetša dira so o se ka dira so o se ka makala go tlo ba tiro tša mohuta o ka ena mothoke ke nako ya gage mare ga a sepela jwale ga o re go fedile mabati a dilo tše di botse a sa etla ke molaetša o ba mphileng ona o ba re ke go botse ona okay ke tša sete ka mafelelo ya di-cards ke na le the 10 of staves ke na le the 10 of swords ke na le the 5 of swords okay molaetša ko kry-a mo kgekere kwa gore ka nako tše dingwe dilo di ba bokete go ba boima
e ka ba gane jwale ka se sebaka ke bolela lona so e le motho le gore ebile o give upile gobane wena ga o sana maatla gobane wena iputse gore ai dilo di ka se tsebile di lokile ba re o ska tshwenya ka re you are not alone ga o tee ba re ba bona gona o diragala eng mara wena o ska kore ge dilo di sa sepele ga botse ka bophelo ba gago o ska latlhela toulo wa give upa ba re tsoga o eme ka maoto a mabedi o leke gape ka metlha o ka re o dira selo sa ona sa sebe successful ga ba tshwanela o give upa lebelela gore na selo se la gore se seke sa ba successful a na go diragetseng ke eng dilo tse le gore ke tsona di-cost gore selo sela se seke sa ba successful gomme wena o tlo ke thuta go ya ka di-mistakes tsela o di dirilego e ka no ba ke boela morago mola go kgatse ke sa tsela go di bala ge ke be ke bolela ka mabaka a business ke bolela ka taba ya gore o kgwetse le go na le business le gore o be o e dira goba project e le gore o be o e dira dilo ga se di sepele ga botse e gobane wena o motho le gore go kole botlhoko o latlhela toulo a go nyake re souwe a o nyake soule ka teng o seke wa latlhela toulo ke se ba se bolelang tsoga ka maoto a mabedi o leke gape ene fela o bolela le manyeloi a gago gobane wa ba bolela ba re wena o rata di-challenges kore ke ka mokgoleng ka gona ene o motho le gore ka metlha go o dira selo o rata go bona dilo tsa go di ba successful ke ka mokgoleng ka gona mara ga gane jalo go ba nna ko ngwe mo le gore o kwa o etse fase la mafelelo o kwa o sena maatla rapela o dule ka re monyeng o iteng o laete candle e tšhweu o dire di-breathing exercises tša gago o bolelele badimo ba gago o tla bona morwalo o leng gore wa go imela mo magetleng a gago o tla phatlalala o tla sepela wa thoma wa nagana ka leswa wa tšea pene ya gago le lephephe la gago wa ngwala fase badimo ba tla ba bolela le wena ka di-thoughts wa ngwala fase melaetša ba o fang yona ka mokana ga yona go fetša you take it from there ba buša badimo ba ba re tseba gore dilo tše di botse di etla that is why ba re stand up tsoga o seke wa wiša ke mathata o seka dira mathata go defeate tsoga o leke gape e lwa ke nto ba e bolelang go le tse o na le business e itseng ene wa bona lo tša ga di sepele ga botse o seka napa give up a ra ena ke a tlogela le ka gape lebelela gore na ke ding dilo tše le gore o ka di lokela ka mara business ya gago tše le gore e ka ba dilonyana tše dinnyane tše le gore di ka kgona go attracta batho tša re ge di tliša batho tša dira gore yona le business e le gore e eme ga e sepele tša dira gore business la e thoma go sepela ga ba bolela badimo ba ba re o dumela moepathutse a go le khumole le tšwa go kgauswi ene ba buša ba re o sa tlo buna se o se jwalago tseba gore dilo tše di botse di etla ka re ga bophelo ba gago that is why ba re o seke wa give upa dilo tše di botse di etla ka re bophelo ba gago dilo tše di botse di a berekelwa a gona nto e botse le gore e tla tla motho a phuthile matsogo a go kgonagale okay ke tlo le tšela kgati tše tharo tša mafelelo okay Prince of Cups, Princess of Cups, Princess of Swords. Di karata tša mafelo tše ke di tshwaretseng tšona ga le ka lebelela mo ke tshwere di-prince tše pedi ke tshwere prince e teng le di-princess tše pedi batho ba dikarata tše tharo tše di šupa wena di bolela ka wena kore di a o bontšha ka mokgwa le gore wena o bohlokwa kudu mo badimong ba gago gobane ba o tšea bjale ka a prince goba a princess mo go bona ke ka mokgwa le gore ke title le gore ba o fa yona ke ka mokgwa le gore ba go rata ka gona ene ebile ba o šireletša ka gona ba buša ba sa bolela ka taba tša ka lerato gore ba go rata ene le wena o motho wa lerato ba rata kudu gore o rate batho ba bangwe jwale ka ge le bona ba go ratile
ene ba re o tsebe gore dilo tse di botse di etla ga ile gore ka se sebaka o kgotse le gore o phela o noši o fila ka ra ona bagotsi batho ba go rate ga ona molekane tseba gore ba bona dilo ka moka tse diragalang ene ba tla o tlišetša batho ba botse ka bophelo ba gago molekane o tla ba le yena wa nnete wa go support-a wa re go ena le mathata a o ema nokeng a se o furalele le ba go era ba nnete ba tla ba tliša ka bophelo ba gago e se go ba ile gore ba tla ba o fa maele a mabe ba fa maele a go lahletša e seng ba ile gore ba tla ba tlo go tšea tše dingwe tša dimpho tša gago goba ba ile gore ba tla go tlo go šomiša ke ntse ba e bolelang ene ba buša gape badimo ba gago ba re kry-a nako ya go bolela le rena o fele o etswa o ye ka molantle ka mola ka masa o kwatame mo ile gore wena o bolela le badimo ga gona o bolele le bona kudu go ena le full moon bolela le bona o tšwetše kwa ntle kua o bethe ke phefo ya masa ke ntho ba inyakang ka nako tše dingwe e re gana ka moka ka moreng ya gago o dire sowe o tsoge o bolele le bona o light candle ya gago candle go e light le candle ya gago e tšhweu e tla ba e representa yona full moon yeo o bolele le bona ene ba buša ba re go ene ba re mo go wena ba re bona ba rata dilo tše di botse ba rata tlhago ba rata dienywa ba rata dilo tše di botse ba rata metsi so ba expecta gore le wena o be ka tsela ye nngwe ba re ke thate mo o dulang gona go phela go le sekono go se ka phela go hlakahlakane o ka ba go hlakahlakane mohlomong ka gore o di busy ka tše dingwe mare e re go kry-ile nako o phuthe gobane bona ba rata go dula mo e le gore go sekono mo e le gore go tletše ka kganya ga ba rate go dula mo e le gore go tletše ka ra lesufi ene gape ba sa buša ba sa bolela le wena ba re e ba motho e le gore o be ambitious a se nang ka bja jwang ka e seng boikgogomošo bole ke bolelang ka bona bola ba o ke kgogomoša pele ga batho no kore o be motho e le gore o rata go bona dilo tše di botse di tla mo go wena goba ka nako tše dingwe etswa o di latelele dilo tše di botse ka bophelo ba gago goba o make sure wena ka bosona o attract dilo tše di botse ka bophelo ba gago o re go dira sewe o dire ka lerato o direla le batho ba bangwe o se ke direle o itee ke tlo gopela one last card nine of cups go na le selo se se tlo diragalang e segale ke selo se le gore kore sort of monyanya mo e leng gore o tla ba o dutse le bagwera baagišane batho ba ile gore kore ba kgathala ka bophelo ba gago okay ke tšona tšeo ke bego ke le tshwaretše tšona mo comment section le ka commenta la mpotša rona reading ye e amana le lena jwang ene ge e sa amane le wena o seke wa e fosa mare go na le meletše mentšhi e le gore o ka lena ka gare ga yona go tšwa ka ra reading eke e ka go ruta dilo tše dintšhi go ka itheletša gabotse ke a le leboga a re kopaneng gape nakong e latelago re dira another reading ke a le leboga thobela